O te whaatalo whātu I lau whaafonga angai le nei tai au, mā lole soifua manialo mai o tā lala Radio Samoa. Wa ova tele le tau ngā tau le tau le swa ui Thames Aquarimando whaatusa I sino utua oi ma ua whai mai tangata Thames o le ngaoi. O le vao le lua tā la iwa sfutasi sene I le lita ma le lua tā la iwa sfutuono sene I le lita mo le penisini iwa tasi. Lea o mai ana nafi o iai tusa le I le vao le lua se fulu I le tolu se fulu sene I le lita. E tau ngata atu ai nai loa tairua lea lua tā la ono sfuluiva sene I le lita. Ripoti le Herald to tele tangata Thames le o toi wha o ngā ina pamupenisini I to tono Thames a o le ua ngā isi pamupenisini I whafo atu la ai utu ai alatu ta vale. O lea fo I wofa atalo sanga wha ala wei tele se tasi o tangata Thames I lunga le Facebook pu lenga o pamupenisini nei. E wha amala malama maile mafua ango le so ona tau ngata o le penisini wha atusa I sino utua oi. Whaabanga penisini o lo iei nei Thames o le BB, lua mō pili ma le gal ma o mai ana nafi o le vao le lua tā lai vasfutasi sene, ma le lua tā lai vasfulwono sene I le lita mo le penisini I vatasi o lo iai. Tusa le tolu se fulu sene, tau ngata atu ai nai lo le tele o pamu penisini o lo whaatawina le I vatasi le tele o vaenga o New Zealand. Ai I se tali mai pamu penisini I Thames I lunga o tala le tio o New Zealand, Wa fai mai le BB tele I tu a fia le tau o penisini ma o loo ilo lava I aso te itasi. Le isa tali mai pamu penisini legal fa apea le mō pili. Wa tu ua ia nisi o leo le kua mesina, wa ia ngā o ia lo lato lumanai. Liki mai tua le email le kua mesina ya Andrew Costa ma ripotia le tua New Zealand ma natunga le kua mesina. I awala to SCA pasene o loo to SCA supa leo ina ia mawai le avanoa. E fe tu na ia le leo le mawalunga le supa to sea mai lona totongi. Se o lava I le lea o se pasene to sea mo le supa. O se fuafua ngai whaapea ia whaafetai ia le manui o le fina wa leo yo lato totongi le o saule whaai unga wa manu malo lava le ofo le malo. I lea emaili o loo ta ua ia Costa o loo va aia whaia suinga le fitu tesi 5%. Le o loo wha amalo sia le tatauna to sea mai le totongi o le leo ai aluanga I le supa. Ma o se swing o le ata tala I le avanoa pule I lava le leo I le swing o le pasene mawhai ona to sea. Ao fia I male mawhai ona filifili le aise me to sea peitai le o ave sea I le anga va apea le se fulu tesi tasi valu wha pasene. Le to tongi le fale whai ngā luenga. Le isa tali le wha aulo le asocio leo Kreska Hill. Ai I reporti le tua New Zealand iei leo le o fia I le emaili ma le tala whaavale valea lea manatu o na atono lo o whainga tai le taimi nei peitai o tupe nei whaamoe I ai le li taia. Mō se taso po ngā whale o le whale tele le kainga o rai Wellington le afiafia na nafi ma o lo o so ina o se mua masalo mia. E tuso le tulai ono I le afiafi le ana ripotia mai ele mule nei le taulanga whaatau I Wellington ma o le fo ngā whale lona 5. Tu whaatasia talo tai au le o iloa pēna whaafefeo na amata le mū. Pau o leo lo su pea leo wha apea sui o le tīnei mū. Iwa fo ngā whale o le whale tele le nei o lo lise le kainga ora ma o lo iei le tasi se lau apartments. Wha awhetaia le isa isi na wha manu aliai ma o lea na ave se saunga le mū uma mai tangata I whafo. O le whale lava fo ile nei na ripotia mai le isi wha lava le masino mati lea na wha manu aliai tangata to alua au fie le sui o le tīnei mū. Wa whaasala I whaasinonga le talavau se fulu valu tausanga o Nelson Harrison Oliver lea na ia whaau o lima I se fulu wha tausanga muli ai whaaluma mai atoe whaasala lawina I lungo le TikTok. O lea le isfulu wha tausanga na a fia whaapea na ia tongi ina le whangu a ngā ile ta avalia le ua whaamaunia le whaasinonga lana soli ngātu la fono. Ma ese ona toe whaau o lima I le wa a fia whaamalosi whail whaamalostino toe pue ai tu I lungo le TikTok. Whaasalaunga nei na whaia whaaluma le na a fia na toe ripotia. Se tasi o tamaita I talavau se fulu whātau sanga I leo na wa ai ia I lungo le TikTok. I le whaai unga le whaamsino, le o whaasala Oliver I le whai o ngā luenga mo tangata lau tele mo le se lau I tū la. Ono masina I nofo wa ai ai. Whaapea le tutongi ato le 5 se lau tā la whaasalanga tupe. I le ua a fia ona o a fianga ona langona I le mea na tupu. Matala whaaiu, silia ma le tolu se lau leo kiwi o leo whaatalo sanga I avanoa whai ngā luenga o ai ngā lulua I Queen Selani I Ausitalia. O leo silia lai titi ma le tausanga talo na whaalau I lo le polo kalame o lo sa ilia tuai I New Zealand I leo mo Queen Selani.
Ma ele ngata o sa waito tongi maululunga ai whaapele luas fululua afe la e tā pena tuai. Mai le masino mea le lua afe lua tolu e o mai le taimi nei, tolu se lau luas fulma le lua leo leo kiwi u whaatala sanga. E sei le isi se lau tolu fulma le valu o lo whaasauni. Whaamaunga nei o lo tā ua le One News se le o mawhaiona whaamautino o mai ele ministau leo leo Mark Mitchell, lea na ia tā ua pea ma le 5 se fulu i le se lau wo. O whai numero wa tā ua e mōna o Queen Selani, e le o iloa pe tu a fia wo po o lo whaasauni fo i mo isi se tete o au se tā lia. Whai wa tuai tā lao le nei tai au, manuia le nei aso.